Ćao svima dragi naši, nadam se da ste dobro. Evo danas ide izvlačenje pa da vidimo ko će to biti sretan dobitnik ili dobitnica. Pa ajde Brigica da krenu. Crvene točke. Ja to ću vidjeti. Ajde svi ti okreni. Oha. Što je sad oha? Pa pogledaj, ali ne pomjeraj. Sad ćete vidjeti svi, ja sam već vidjela šta se desilo. A i ja sam vidio. Okreni vamo. Evo, krenut ćemo. A, tako da može se pročitati. Još malo okreni. Evo, Naja dobiva 3. tačku. Sad dok nisam zapekala jezik. Super, čestitamo, znači, Naja. 3. put. Napravi Sad tačku. ćemo crvenu tačku da stavimo, znači to je to. Znači, slijedi poklon. Poklon za Naju. U inbox šalje adresu i poklon ti šaljem. Ili šaljemo. I čestitamo, eto, prva koja je 3 puta izvučena. I naravno isto očekujemo i 5 namjernica. 5 namjernica, pa ja mislim da je to njoj već i poznato, jel da će ti 5 namjernica. Jeste, sad ako neko i ne bude, onda eto, jednostavno kako prođe, ne pravimo recept, ali Naja, ona baš redovno. Super, dobro. Znači, Znam da će svi u komentarima isto čestitati. kao i uvijek, svako bio često, misli koja je bio na Jesu, svi oni, svi su divni. Znači, želimo vam svima još ugodno veče, budite nam zdravi i veseli. Ne ovako bolesni ko ja, mene grlo već fata.